drugs abeha klembang sotender chohana phan chirok tok rong aradatum kinep revealing beauty parlor di Phualong Kangpu Boka Janalong flying squad atum pen laki sirachiti mathangka kinep long Karbi Anglong Life adaba birtang ton pen arjupanikta Asamalong drugs mate rakio hormu ke pavira phan sarkar atum saikideng boma porhut West Karbi Anglong district angkang prilu along ino drugs abeha klembang phan radatum kinepon long Kedamtang thereni phaing kora player ni Kheroni PS ke parluk prilu arong along edona kulat Sotender Johan pu a pharmacy along kedamtang penanga na porhut pen rakio hormu mate drugs ke jor chong hua sai claim bom lo bangso pothak prilua hawara long ke do chirok tok aradatum lang chari pon bom si machar pen kilang pang thek dun bom lo lapuson radatum ke chirok tok pen ke do dun ajo ke dam tang thereponi phaing kora player ni abangke nep dun long thek lo la bangso pothak Kheroni police mati raikom sai khia tuma phan birta palesi ke jorvek Sotender Johan aphan arona ting pen nep ingnang pon lo so lo ke nep lo bangke je aparo phan lo puar jubom kita nang ke than the der lo asi apira bangke ngud bani la pu mane ako hem ara dukan ar lo pharmacy ar lo luthusi mane son selling mane at ha kalom pharai ta pharai pu lo amar horu bangla drugs la so ahom khali lo sitame long lok lo malo sila so lo bangke ko an mage chok che bangke par bangke apro bangke la helon ta apeka pro bangke kichu puang hok phin thoran ma theng ne de le kita ahom long lo mane apro bang long lok lo la helon ni tum mane la bilu arat hoi pen mane alam theda Kheroni pen Mohanteron Karbing long lai Kipang elaki ilitoma bangphu abang phitinta ning hang lapen kipang elote ning kang sam dam derem adimta ning pang sam dam un ajakong long lapen kipang e pen munira long arahi theklong ke theklong lapusondo Dipo hithialong ke do desoi complex pharmacy Gupta building along kipang e ningke hang abang phu abang phia tuma phan isi birta kimi kedamtang thereni phaing kora player ni revealing beauty parlor akula dedical claim bang phi mainati mong pi pensi ingpupon bangso revealing beauty parlor hempu rupsona boro pen nang ke pachini donke neli parlor kangpu pon laki isi ove kimi tuma phanta warsai ke thopi pon asonlo athe nonakai pier thelong ajara hinta ke charle ningke hang lapen ke thegatum aphai do olo lason si beauty parlor hinanata ningke hang pen ke charle atum do piklo lason ke thegatum aphan nililong adimaklong piponsi masapso kerenga warsai long ponpo anparta bangsolong ardinang ki pidonji lake radatum henlo lasi pang e ningke hang bangpu abang phiatum do anta wang ignon pusi pherangke thingno nang pachini dun আজি মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ ডিফুখনত আজি এই ৰেভেলিং বিউটি পাৰ্লাৰখন মানে হোৱাৰ বাবে আমি ভাল এখন বিউটি পাৰ্লাৰ হোৱাৰ বাবে আমি বহুত মানে প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰি আছিলোঁ তো এইটো আজি আমি ভাবিছোঁ যে আমি বহুত ভাল এখন বিউটি পাৰ্লাৰ আমি হাতত আমাৰলৈ আহিছে বা আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ যুৱতীসকলৰ কাৰণে আৰু সুবিধা হ'ব যে এইখিনি সুবিধা পাব আৰু যিখিনি বিচাৰে Lapuson kipang e ningke hang bang phwa bang phia tuma phan parlor kang pudun pen anparta inot banghini abang phwa bang phia phan kachong darawar sai ki pipon thegapot rada tumdame kachoro pajir pon তো ইয়াত মই ফেচিলিটিজ ৰাখিছোঁ জেন্টছৰো একচুৱেলি ফেমিলি চেলন বুলি কোৱা হ'ব এইটো বাচ্চা বুঢ়া বুঢ়ী সকলো আহিব পাৰিব ইয়াত কৰিবলৈ আৰু আজি যিহেতুকে অপেনিং হৈছে আৰু অহাকালিৰ পৰা আমাৰ অফাৰ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব আৰু সেইটোৰ কাৰণে আমি সকলোৱে এটা চিয়ৰ মাৰিব লাগে কিয় কি চিয়ৰ মাৰিলেহে কনফিডেঞ্চ বাঢ়ে News report Karbing Long Live Kivangji MP election mate kilik hut mesen mi etapen ingthir jirpen kilik kepadopon thekji phan
Pharo isira ner ke Bokajan Legislative Assembly constituency ang kangalongta election officers atum amithanga sai misen pensi cheklem pon bomdo. General Election Model Code of Conduct sel atum penta amithanga sai cheklem pon pangcheng ponsi. Bokajan LAC ang kang prek jama dimalong National Highway thongkebra sirkep atowara long kiri ka khuruga sai kedeng bom hut patumi thereni phaing korake thomar nikang sam apor Flying Squad atum ke ton kelang ke do bom hut ghontaing kora pliang bong lak isira suri phokep atangka nepon long pusi berta longdun MP ke lega hut inut mate ihum garia long pen tangka suri phokep pen anpar anke ponlong le pusi pachini pon athe ke lega hut lahai atangka vote ke jor ke nama phan claim ta hai lasi suri phokep pen aki ong pulote lake arona teng pen police mate Flying Squad atum chipari deng pondet po. Lapen jongsi ahok peratangka prote mokilik judde da phi mate Model Code of Conduct judde da phi ansi che pontulong ji puta than bachini pontu. Bokajan benanante rang Karbing Long Live. Thereponi phaing kora pliani lakha krener kep Dhansiri constituency ke parlo hidi sajir Solomon Rongpi arong ke do banghinia hemi pia phan kisung ke boyalam chinisi Serving Society of Karbi Anglong atumpen kerap ke pajerdam Lason si pherangke claim rapet ajir potum kaikia portami Karbi Anglong angkang pia phan tami birta ke toklapen birta ke pachetak pensi Solangdo Karbiara raphan isiasai claim pipon bomlo. La sopen pherangke claim banging koyatum chilangsi kiduk det kisung det Karbiara raphan kirap ke pale longji aphan chingwai pen Service Society of Karbi Anglong pu isi non-government organization asong mahang pathek ponlo. La sopen aphi pini thereponi phai inkora clear ni Dhansiri constituency ke parlo hidisajir Solomon Rongpi arong amekar Karlitang Kangbura Tarua Chor Kaveterang Pilapen Karlitang Longki Tiso Chor Kajor Terang Piatum Padonni Kiduk Kisung Thektik Alam Chinisi Alang Lituma Phan NGO Mate Serving Society of Karbi Anglong Klembang Angbong Jongjung Sika Pharo Isihini Atangka Chirungsi Masapso Kerap Kipajerdam Lason si Karbia Khayang Bong Kiduk Kisung Atuma Phan un anpen inghon ponangchi ra ponangchi pu athe pian ponsi pini thereponi phaing kora clear ni Serving Society of Karbi Anglong amai phu jit kramsa kongchun bang longsodaring ti lapen alangli ri sang ho tum pen hidisa jura long hemepi Kiduk Kisung thektik hemtun hini kachobo chedun kaveterang pilapen kajor terang pi ahem an humri damsi chingki chethandam Bangso ho dalang lituma phan arni sinini kechoji aphan sanghan an kachutuna phole bucket pikok hai hoi asap sap kerap pajir dekang dak la hidi sajir long sami ipi tum arta jumpik mat arta du piglo puni tum arjulong alang tum sung boydat lo salang tum phan arjulong sini tum avadet tu wefin sang han la pen pikok e pak sami tum pajir kon kang lo la mangkini tum pini la bangni tum kaprek pani tum kerap hang hepin la bani tum jirpu ancing room si mane pharo hini pula ching room si la so asai ni tum deng pon lo itum bangso society mate survey of society of Karbi Anglong pu society penilitum non kebang jit langs tame lason kiduk det ke boyde tumhan kerap ponji phanitum chingwai ponlo lapen lanso serap lang pini bahini rablo porte moi prangke bang pli phan rapon po lason dak thak se bang pli pen mo ke bang truck po se pabat pon bom po lapen nitum inter Karbi Anglong is west tamila so kipang dang ponji phanitum non bori bi phan se matha ponlo lap Bangso kerap ke pajir damahud alhiaman pen abarim District Press Club of Karbi Anglong Kongchun Bang Daniel B Lapen Digital Media Union of Karbi Anglong Kongchun Bang Rangsina Tisotum Chitongdun Karbi Anglong Serving Society Serving Society of Karbi Anglong President Secretary Lapen Kera Petoma Samaya Kero Pipar Piglo Athime alang tum Risomar sila Lapen Ata Pate Owekimia tumang sila Samaya alang le tum kimatha kemi pen mate alang tum mithang
khayang bong mate ituma society long kadure de tum hastame raponi mai hon boni bu matha se alang le tum ami thang long do gali stame alang tum chirung chirek pen kadu ka ve lason pangrum si uthot kirap di pidam alang tum misena kam si kemlo la solo rang tum long kai ke same munit la pen arnam stame hirjume pirun po ninga rong pik lo po par ke nang pudun thek thedat lo ni lita ninga rong pik lo nang li tum bang lo ajat long ke ninga rong lo po News report long Sudaring T Carbing Long Live Tang te pinya da babirta ke lapan sekang ton paniklo arni kemi